My friend gitagwo Kim arajira atiriri talking of kuheo lift ni ndegeri tatuiria itondu ni nyimwe kuwi tondu mugathe mauma kuria Gusii Stadium mena baba ri baba ni hayo lift ni mugathe hao ni madugu na ndege wacha mimi nilime lami wacha tuende na hiyo serikali iko kiti iko kiti baba aziko seki kiangalia sasa hapa kama nitashikilia chuma mafia ya chuma para yale tufikisha tu mahali sasa mwaginjara mimi nego ifanga no helicopter amwave is not your average chopper no it's not of course the by design it no mogekoro ina several courtesy seats dekikoro ejihoru acha na niwe riu ukiwega no kuigira andu ale hau ya we tinga enda kaa pale nyuma we kaikia kidogo kevisho kevisho ikaikie nyamunene neno nyamunene mulathaini mugukana mulathini mugukana iframe no cia hau thutha cia we hau thutha no ito we yo no wigire we weterera borithi be weterera borithi bueno sakalira BBI Mwana doya sakalira maono Eke mbora kia waitito ajo yani miana zigo ligashira kazi ja take financial advisor katika yep ewala amadigo igwe okanake muigerega kamdigo wewe ni mwalimu James Bogwa. It could only be the lyricist himself. Waja iyo ni double ya mwalimu James Bogwa. Double take. Wabato igore boro itagwo ni gutuma ngoi. Na roro na ruro itagwo best money. Absolutely. The king of imagery himself. Telling you mwalimu James Bogwa ni gora ginya mutungira wa nyimbo ciake ri. Yes. No, he was serious really. Actually, muruto ni gwechira yu ikaroka gwatirire. He should have written a book. Yes. Buku. But anyway, Karura Brothers. Yasio wakameme kayo kamwe giro tukenyeria thai nyanya na nuthu nie jetagwo board chair Gathaye Dennis those jengo ni watho ita gatho ni gucagura na guthikiriria kameme kayo kamwe haria hothe uri muthenya wo muthi tukegangara old school Thursday. Oh yes. Thank you Jose arago na githeri nikia paka gona munyore iyo na githeri muno yes ile munyore wa paka indo nyinge muno wanda it was a nuisance iyo wakora ari maratathi all over tondo muno arikia na konoke ogute kinya chips mwitu chips cio cicama mundu muno die ciruta kwa mocio chips mwitu cio no ciekira ogitunguru na nyanya kachumbari watho cio uguo ni icamaga wega na tomato igi ikoragwo jamurangi na timata
Asante mno. Alex wa Equity. Gusalimia. Aliyoku Alex. Aliyoku muthuri ucio murata wiki. Ndagaitheka muno na akegeitheke. Wabengiria igatu muno. You know Equity Bank. You don't mess with Equity Bank. Ukori kana hindi mutongoria wa bururi ari kuria the DRC. Yes. You know ni arathiete ku akihinguraga, I think it was Equity. Yes. Ndironire mohoro-ini. Yes. Apparently yokondo iri. Equity Bank is the largest banking and financial institution in the DRC. Bengi ya Equity. Yes. Niyo bengi ira nene DRC. Niyo area nene biyo. Koratha kana maundu maku ma huko bururi-ini. Mwaka umaguku magathie DRC. Equity Bank. It's the biggest financial institution called DRC. Hey, congratulations. Congratulations. Ira nikyo mugathie athiete nginya ku agiciaragira mutongoria waku na kuruguria. Yes. That is commendable. I tell you. Veterinary surgeon Dr. Mwangi. Tarari gita Siberian Husky. Ajira muthi ara guiho itago Siberian Husky. Eyo niriku. Ena mood swings. Guyege kona mood yerutete ko. One Siberian Husky ya mieri 3. Yenda yo giri 150. Ya mieri 3. Yes. Na yaruta mood ko. Well. Ane ko visita ya mood. Ile tuikaya na iria cia gicagi cietagwo riri. Eci cia gicenji. They have a scientific name, they are called Labrador Shepherds. Gwisi ya kureithia. Na cietagwo Shui, Siba, na Sadamu, na Poppy. No, kiado mekinyagiria cia gicenji cietagwo Dogo Almasi. Yes. Dogo Argentino rather. Yes. O mundu no o haria ri hota gukinya. Hatiri undu ungi. Ine. Ni gwetha methire. Akora mundu wira-ini ukamba gucheza chini. Cheza chini kwanza. Na kiambe arute wira. Ucokere umwariri. Wasirika malagwa kule. Sisi ni wa mwaki wa kule. Eru tanunua dawa. Eru. Uyana uvaria dawa. Kariga. Yawe. Tanya mundu marĩtwo ũguo nĩ mũndũ ona ndĩwĩra we. Kumbe okire gũkũ. We hera. Ndio korete mundu boy. Ona PS yule wetu wothuitari. Na nikitafutiria hiyo jina. We are going to pa. No. It's good to imagine good things. Ndewega. Na kenda ina ndeka 35. Oh yes. Reure. Egwe kindu gitagwo thiri. Yes. Deni. Ni moyo kwa ekiwa kuria thiri negwika atia. Nikuriha. Kwanja acio akodimani. We mbeca icio cia gwa mundu uria wo 200 ndukire nyumba 50. Soki uri vote. Wiziji wati gora gaya ni indo we. Divova. Awe kagira nginya mathabu. Yo kwa manambia na indo guku tikwega. Nĩ mũgiretie bũrũri ũkũre. Nĩguo kwama na indo. Na mũno nĩ ũngĩkinya gĩkĩro gĩa gũtuĩka mũndũ wĩ in position of leadership. We tũikia kĩrĩa ũratũikia mũnene we. Ũngĩkĩhota atĩa gũkũ na tũgĩire wabici. Ikana jezi yaku. Kana jezi gũkũ tũtũgĩra nowe. Na no ithuĩ ũgakora.
watongire muno we. Ni watongire muno we nguona kuu na Sabina. Na Kimari. Toke uga nduri kindu we. Bange. Na ngiatara rakario ni success ya. Awe mbeca iria wina cio ni nyingi muno we. Mundu ina mbeca itahani. Tutoikia kilo ratoikia. Kato kwa thimu. Ndiye urawe bia we. Uga nduri bia no mundu rokara V8. Ando mimi maguta magiri otone. Ade mutongoria wa bururi withiete ku inspective barabara ino turakirwo mega serious road ne akuma keno nginya is it Marwa o nduo kare jino yakuma keno guthie kuria Sagana Karatina na Marwa yes akoye tukire guking'ethi uria harathi ni riteirwo wira muno. It's a serious road, dual carriage, massive project. ni kilomita 84 Kilomita 84 kilometers nera ko duo all the way uguru yare kagurithie Karatina riri atakufushia. It will be a beautiful drive. Ugu ne kuga kuma Nairobi for example yes. Yari kari guthie nginya Karatina na Marwa yes. Urithiaga on a dual carriage way. On a dual carriage way kuma Nairobi nginya what are you saying? And if I know connected nginya Kenya na Ethiopia kuria muhaka-ini. Yeah, but togwithie na nyuki nako. Yes. This work on infrastructure. The president is overworking. Oko ni uhoro wigi infrastructure to uhoro waki wa mafarafara for example. Yes. You have to give it up to the Jubilee government. No. How uli? Ne tiki. Ne very. How ne tiki. Oh yes. Na me vai no ira tukira Murang'a Kirinyaga Nyeri. You see ona traffic ile koragwo farafara yo ri. Wa mbere ni Koiz. Farafara ya Arama. Na ya Gire. Ugithie na kuria mena ya Mwea Ebu. Na kuna guthie Sagana uthie Kirugo ya guthi Karatina. Ona traffic no ikoiz nginya mwena ungi wa bara ya kuma Keno guthie Sagana. Akiregua Murang'a. Guthie Murang'a. Tukwa mahari oguo Keno tukia batari. Kana uria muka mwe mutaranda ka bitiri. No, I'm looking forward to that road. Oh, it will be beautiful. You know the prospect is by June next year. Then you see ya hutha mithire ngihutharite for example ugithie kuria gwitu Murang'a ri. Rio no ugithie na duo carriage nginya Sagana. Ya batari kuma Sagana kuingira Murang'a. Wigire haria Riverine. Yes, it will be a beautiful drive. Very. I tell you. Jen Ngoni wa Thoita. Oh yes. Friday ya muthenya wa muico mweri wa April. Nephew wa CJ. Oh, you are stretching yourself. Nisaima kuratio tia doaji. No, I have very many detractors. Ona George Kuria wa MCP orie thimu wa Naivasha ate aririka no remwe. Nephew CJ. The one and only. Yes. Ndio gakwigangara. Guess uraina karebo karaka. No wasu. Karaga kakanyatha. Kakanyatha ne ka umwendo. Andira kamenya. Ndiro wasu. Isidigara ne cia umwendo. Andinyuaga thigara. Wakameme kauka muingi muthenya wa Tuesday. Country Tuesday JKA Messiga. Na kawaida kama dawa JKA iko wima. Strings. Mukunyo iwe. Love it. Niwende tuoka kwigangara nie njitagwo Bodi Chaga Thaya Dennis. Good afternoon, njitagwo Sekjen Ngoni wa Thoita. Tuesday ya tariki 4 mweri wa Mei mwaka wa 2021. Oh yes. How do you? I am well. And you? I'm well. Yes. Umuthi turageria gwibundithia Githweri hani. Ujambo? Si jambo, sijui wewe.
Jambo mingi. Wapendao nani? Bila shaka, bila bugudha wala mushkili wa mawasiliano, tumeweza kujaja kwenye uga tujitose pale kwenye ulimbwende kuwaletea basi taarifa iliyotayarishwa sana na wakwasi na weledi wa mitambo hali maarufu kina Paulo, kina Gadhuva, akina David waliotayarisha mambo haya. Tuwaletee mulurumo memeleke kipindi hiki. Taarifa sio kipindi. Taarifa ni news we. Ni news. O kipindi. Kipindi ndio tafarira. Haya basi. Walivyo hapa wambieli. Chamkufu mwanafu ha. Na kihundo hivyo ha. Yes. Ndio kakagara mdojo wa Tuesday. Rebudi. Tunajuana sana. Wapi hawa itito? Kameme kayo kamu kitokega garaje tako bodi cha gatha ya tennis. Jina langu nafahamika hali maarufu kama Ngoni wa Dhuita. Al maarufu. Okay, aja dagi nyitane kio. Gihara. Yes. You see Taneri. Soda isagi neri. Actually soda ri. Head mahiki ni ndo akuru soda. Ya my mama chugwa. Yes. Fata Moiro. It still is very popular. No, it was Taneri. It was rare. Look at sagini okora soda ni irathire. Yes. Ali soda ni atigire ate gutuika ati riu ikirukira tuona ali wiki no kukorio thigoko. Oh yes. Kano hiki ndio habo. Na ciare cia high tempo. Mundu nerema ngone ku afford kugura mishumari ya mabati no ikofia. Ukagura ya kawaida. Ekiranyo. Actually siagari. Na siubure. Ona taska prisna Fanta Cook. Crest Tony. Na higo. Na higo. Kwa zia marefe. Vijia rau atiriri. Gwiki gikiare gia soda gietagwo wai kuwai. Riu ona imwe andikitwo wai. Wethe riu kuwai. Umachithie. Tene mathiete nginya Meru mena wai. Bakererwo kwe kuwai onekete Meru manyitithanie. Maikoro nayo no wai. They are a regional integration. Yes, so do ngigure mundu na Ikuru ena kuwahi na wina wahi. Wina kuwahi no wahi. Wahi ira kera nyiri. Kaigua wahi ri. Wina mundu wina gitunduti. Ni uthie kieni. I tell you. Wai kuwai. Jirwa kubwa sizara ya oh my. People have memories. I tell you. The good old days. You know, remo muru eda okwe kureso memory gatuka excited. Makaririka. Wai kuwai. Ne wahi ri. Yakoro wahi nekade kwa amount I think. Nekade wahi ya ngirigana. Riu wethe mundu wina kuwahi. Ya similar amount. Yes. Muthondekaga coalition. A task force. No, gutuika MP wa thoko na tuikari requires a lot of grace and fame and creativity. Yes. Maintain crowd. No maintain nginya crowd kia mundu hihi athire ogu athirerwo kana ena wendi no ndari kindu. Yes. Umwe entertain getha ikare handu hariku. Handu hau. Oh yes. Naona andu magiukira kabaririkania andu ni marorio matigathie. Kwaja riu huthagira authority mutingigethio guo vike haha.
Na kundu guku ni kuruge. Na guku ni kuo mother shash. Ngiwa Monica. Hau ate. Kwe kundu atitwo mugeni. Mutabania ri ni akunyeirwo ena DX. Ni amututirie indo cia mugunda kia ucio na ngari twara ngari-ini. Twarire ngari-ini. Ito twara ngari-ini wa Kilumba. Niyo ya hoiti hau nja. Niyo ya white. Na ndugathi kuinya niyo ihinguraga. Leo kuingurira rio ha. Ina kanyamu wa Kilumba. Kuihinyire. Nari medicine magicuthie. No, you have to credit local MCs. A lot. They do a lot of work, man.